intensity modal, okey, dan menggalakkan industri intensif buruh. Bear in mind, ini adalah untuk tempoh 80-an, 90-an di mana modul anda ditulis. Ini tidak lagi boleh dipakai, okey, dari segi menggalakkan industri intensif buruh, okey, untuk masa kini di Malaysia. Okey. Dan jangan lupa juga pembangunan industri desa yang berdaya saing. 4.5, I have 10 minutes. So, kita akan lihat tajuk 4.5, peranan negara dalam pembangunan perindustrian. Okay, dari segi the role of governments. Okay, remember in economics, negara kita bukannya berbentuk laissez-faire, okay, bebas, tapi kita ada lebih pada mixed economy. Perlunya campur tangan kerajaan di situ dalam bentuk alat-alat dasar perindustrian. Sistem ekonomi bebas, laissez-faire, okey, ketidakcekapan, okey, argument, okey, untuk orang yang menolak peranan kerajaan atau melihat secara negatif peranan kerajaan adalah mereka menyokong sistem ekonomi bebas, okey, laissez-faire, okey, -1s ya, okey. Dan di situ mereka katakan campur tangan kerajaan adalah membawa kepada ketidakcekapan, okey, dan akan mengurangkan pengembangan bakat kesedaran entrepreneurship. Walaupun kita lihat berlakunya sebab-sebab yang akan menyebabkan kerajaan perlu campur tangan. Okey, ketidakseimbangan bersifat struktur. Jika menggalakkan keadilan sosial, ini secara spesifik merujuk kepada Malaysia. Okey, peristiwa 13 Mei. Okey, kerajaan perlu campur tangan dengan dasar pembangunan negara yang akan menggalakkan keadilan sosial. Okey, ketidakseimbangan intrasektor. Okey, dari segi kerajaan perlu campur tangan untuk penyediaan sumber kewangan, okey, prasarana fizikal, okey, di mana entrepreneurship, okey, perusahaan persendirian kurang berfungsi ataupun kurang berdaya maju, so kerajaan perlu suntik di situ. Okey, kerajaan perlu mulakan industri tersebut, okey, untuk penggunaan barang yang tepat masa dan betul jenisnya. Alat-alat dasar pembangunan perindustrian oleh kerajaan adalah pelaburan perindustrian langsung. Okey, kita lihat tahun 1980, Proton, okey, Perwaja Steel, okey, dan banyak lagi. Okey, kerajaan juga memberi perangsang dan tunjuk arah kepada industri swasta dari segi menyediakan kemudahan kewangan. Kini kita ada SME banks, kita ada agro banks, kita ada banyak lagi, okey, bank-bank yang tertentu, okey, untuk penyediaan pembiayaan perindustrian. Dari segi pelesenan, dari segi kawalan terhadap pelaburan swasta, dari segi dasar fiskal dan dasar kewangan. Okey, itu semua merupakan alat-alat yang kerajaan gunakan untuk membangunkan perindustrian. Okey, the last part, okey, 4.6, kita akan lihat sedikit sebanyak kombinasi perindustrian, bentuk gabungan, okey, mengapa perlu bergabung dan jenis-jenis kombinasi. Okey, bentuk gabungan adalah yang berbentuk tidak rasmi, okey, seperti Persatuan Perdagangan ataupun Dewan Perniagaan. Dewan Perniagaan ni I'm sure you already come across, okey, Dewan Perniagaan Melayu, Dewan Perniagaan Cina, okey, itu adalah bentuk bukannya kartel, okey, itu adalah satu bentuk persatuan perdagangan, okey, they work together but it's not really combinations. Kemudian kita ada kumpulan cartel and syndicates. Okay, itu adalah illegal. Cartel is illegal. OPEC is an exception because that is international level. Kita ada syarikat pemegangan, okay, holding companies yang berbentuk kawalan pyramids. Kita ada yang lebih besar lagi, komiti berkepentingan yang melibatkan integrasi pengurusan. Okay, seperti European Union, they have euro currency. Okay, ASEAN tak lagi. Okay, dan at the end of the day, yang paling serius, we have merger ataupun percantuman. Perbezaan jenis kombinasi, we already discussed this earlier untuk tajuk-tajuk di bawah, if I'm not mistaken, di bawah struktur, okay, structure of the industry, okay, SCP, module 3. Kombinasi mendata ataupun selari ataupun horizontal untuk keluaran yang serupa ataupun saling mengganti. Kombinasi menegak ataupun jujukan atau vertikal untuk firma barang akhir dan firma barang pertengahan, barang mentah. I hope you must be able to give the example for each of these combinations. Kombinasi lateral untuk unit-unit keluaran yang berbeza. Okay, tapi mereka boleh bergabung. Sama ada kombinasi lateral bertumpuan, menyerak ataupun perpenjuru, diagonal. Okay.
Sebab bergabung adalah dari segi persaingan. Okay, but remember, persaingan is goods, okay, for the consumer. So that's why we have the, for example, MyCC in Malaysia. Malaysia Competitive, Anti-Competitive Act. Okay, mazhab saiz besar, okay. Apabila bergabung, firma menjadi semakin besar, skala yang besar, okay, reduce cost, perusahaan saham bersama, organisasi skil besar, kitaran perniagaan, rasionalisasi dasar kerajaan, kita akan bincangkan. Okay, so we have come to the end, okay, isu-isu dalam pembangunan perindustrian. Okay, you already know about location theory, you already know about peranan perindustrian dalam pembangunan ekonomi. Okay, pembiayaan perindustrian, strategi, okay, sama ada import oriented or export promotion, sama ada labor intensive or capital intensive, small scale or large scale, okay, sama ada agriculture or manufacturing. So it's not a question of choosing one, okay. And then peranan kerajaan, peranan negara dalam pembangunan perindustrian dan bentuk-bentuk kombinasi perindustrian. So that's all the time that we have for today. So refer to the resources that I provide, okay, in terms of the extra online resources. Next, what we'll be discussing is Module 5, Perindustrian Pengalaman Malaysia. So this is where we talk about all what happens in Malaysia since post-independence. Okay, so kita akan bincangkan segi technology transfer, privatizations, okay, as well as multinational corporation and foreign direct investment. So that's all the time that we have for today. Thank you for being with me. Okay, the quiz will be uploaded soon. Make sure, okay, you study now. Okay, any question, feel free to email me or message me in the e-learning portals. Okay, good night and Assalamualaikum.